Action. Guys, today we've got a big one. Finally! Miss Denise Gaffar! Għatin zanseta. Għara, Le, bala din ġibuwa. ġibuħ. Kemmu porċedel ħalla xot fuqa stja. Zoom in, emxie dik. Dinja diska dedikata iż-żejżiet ta' Denis. I feel them with my fingers. I feel them with my toes. I like her boobies all around me. That's how my penis grows. They're dangling in the wind. They're everywhere I go. Denise, I know you love me. Come on and let them show. Oh, come on, Denise, baby. You know I love them, I always will. My mind's made up by the way that they feel. There's no beginning, just a nipple on the end. 'Cause on your boobs I can depend. Għax għad naħseb fuqhom ftit. I see your boobs before me as I lay on my bed. And then I get to dreaming of you giving me head. You gave your left one to me, and I gave mine to you. I want to motorboat them and everything that I do. Oh, yes, I do. You know I love them, I always will. My mind's made up by the way that they feel. There's no beginning but a tattooed nipple on the end. 'Cause on your boobs I can depend. Oh, they're swinging in the wind. They're everywhere I go. So if you really love me, love me, love me, come on and let them show. Whoa, come on and let them show. Whoa, come on, give me a blow. Whoa, oh baby, please swallow. Whoa, under UV it will glow. Whoa, like a 50-euro hoe. Whoa. Come on and let them show. Lesti? Le, jena ma firmajċ għal daw l-affarijiet. Kom, Dak il-ġaketta kolla jew le? Għaxek edha komda. Tajjeb, mela, laqwa komda. Mux importanti li komda, jen int minn interess. Xridu ndaħlu 4 Patreons ġodda. Eżattu. Mela le, ħallina. Bistilkom il-lum. Għattietna spun nerġaw nistidnu għadi fis-sajf. Ħallina mitċajt. Isma, ħallina mitċajt. Aħna vera nitċajtaw, imma we're not going to ask any extremely personal questions. Għax dik tkellimni għabelu edna aħna ċajt komedi u madux li tudaqsek deep ġo suġġetti personali.
Just nixin saqsik, inti, meta jġik il-period? Oh, you thought you're gonna fool me. Full So, job. tidinajlek fuq il-period, għax l-lum ġini. Losta ma l-eżat frankajni għax dik il-ġurnata ta' qabel tkun wahda u. Yes, Għalla good. burdata, anka l-lum. Jina l-ġimma kolla. Vera, Fire. Oh, shit. Fire. Imma, tafxin, għax tina tiġi ħafna, I mean, tajt inti, you're fessing up, you're owing up. Fire. Jekk qatt ikollok boyfriend, persuna, whatever, li jgħidlek, t-raġuna ħażina bħalissa, għax edha bieħ. Nħabtu ma. Da xaffariet huma. Ma metti inti stess. Għax jien jek niprofa ngħidilha mal aħna l-irġiel taf li konna ġimgħa wkollek, ġifieri. U xikol. Intom ħajjitkom hekk, mhux il-ġimgħa, ħajjitkom hekk. Aħna jkollna ġimgħa ġolutru jkun għaddejn ma ngħidlek xejn jkun għaddej. U intom literalment ħajjitkom dik il-ġimgħa. Ħajjitna kollha. Moody, ma tafux xi tridu taħu. Sista di. Tibdiet taġi. Minix sessista. Għax mara li ġifieri. Le, minix sessista ma titqis li mara. She just gets on with it. Intom tkunu naqa ma tifilħux għaddi samadon. Ejja, le, vera, le, dik vera. Hum il-spooner, per eżempju, kol mandu naqasu għal l-ġimma jedenna li muġġejlu. Għandu medicina maqdeqa u pirmli għal madon. Jina naġġibana, ma tankun mara ġina naġġibana, għana fasna għal-gas tal-ġib. Għafna, jina anka bitċaw ġeħtara. Man, diġdubi, għalla, ħares iġikom il-period. Le, nammettuwa, maħna nammettuwa dik il-bicċa xogħol, di ma jifmuwiex. Dik il-punt, Aħna nammettuwa, intom istjat ma tammettuwiex. Jekk għana nammettu li naġbuhom. Għaliex ma tammettux intom illi meta jkollkom il-period tkunu burda ta' ħażina. Aħna nammettuwa, imma aħna nammettuwa ma meta jgħida raġel differenti, għax meta jgħida raġel isek. Għax naħna nħossukom xaffarijiet daw, jena stess ġili namel xaffarijiet gravi ma nġildux un-bat fil-ħin li kolla l-period, anke kewa għana ilma men namlu laġi. Le, 100% jena ġili, issa jena minix brid ma nħobb nibki, ma ġili tinfaqa tibki mis-xejn għal jinnaf. Dik nar etnara show, etnara musical, teħx kem kpejt. ħares dort fuq ħabib titla xizzob. Teħx kem. Għattela s-sieta ħajġin il-period, u eżat, vera. Imma ma tejda, ma raġel ma jistax jgħid Imma kija xaħġa fil-ħajja. Jina tiġrili sawa. Just shut up. Monday. Ħalli friskkunaw. Taddi l-mara. Ġej. Tuesday. Ħalli l-friskkunaw. Taddi l-mara. Ma ġara ġej. Thursday, Friday. Saturday. Nħalli friskkunaw. Ba fliskun! Ejwa, Imma zomna. Nħajja l-istess. Mux forsi staportitek Monday, Tuesday, Wednesday. Take a chance, man. Tatek ċans, umbat ħaqqalleġ. Ek tatek a chance forsi jista' jkun. Meġi tejt iskunna ta' Ara ma Daw, stjantom tikkonfoffaw u toħorġu billa skużi bejnietkom. Ma noħorġu bl-ebda skuża. Għax di taff kemm il-darba smajta jena. Aħna, it is scientifically proven li we are smarter than men. Fejn id-xjanza tijak? Nara. Zomna, hemm ħafna muxet, I'm not shitting on men, ta' ġifiri, le. Le, zomna. Ħalli profa ngħidajn, ħana kif tidejni. I think that men are smarter than women. Fuck you. Ħana kif tinstaba di. Le, zomna. Għax vera nstama ħażin. We are all equal. Pero, vera, scientifically proven, per eżempju, aħna n-nisa narawa academically, yes. And our vision is better than men. It is scientifically proven. Per eżempju, emmu kol. Jina minni xjentista, jina għatna jlek għalli Google, dem li prova nfittex nara għalfejn jina ħjar minn da, per eżempju, taf kif biex ikoll drive. Yes, the drive, the power. Ġi tfittex fuq Google għalfejn jina ħjar minn da. Ħajkolli ejda jena għal-darba, l-għal darba jenħarejda. Time step. Kevin Tanning.
we've had our differences. but it's all good. Oh, good. Yeah, we're muted, please. We're muted. Don't worry. Xkont t-tejt fit-tex Google. Tara ma minn who you're better than. Not who I'm better than, imma meta tibda taħseb per eżempju meta nara mara kun isalox bil-Malti tajjini, għax nibda ngħid ostja minn tibda tagħmilli x'irid imur ar-raġel, irid imillu hekk ir-raġel, x'ir-raġel lek u raġelek. Baba, lament taħli ħajjita fuq ir-raġel, mhux it-tort tar-raġel sa ċertu punt it-tort tal-mara. She's setting the standard. Ma meta tipprova tispjegala mara għalfejn m'għandix tkun hekk. Tgħidilha għax tgħidli ma jiena mara ma nistax nagħmelek, jiena mara ma nistax nagħmelek. Le, ostja, it's here, it's written on fucking alla... Le tista. Mara kapaċi, okay, testosterone, obviously, considering li raġel naturally iktar b'saħħtu, yes, certain things raġel ħajamlu ma jgħamil mara. Imma ma jfissirx li mara miex kapaċi. Le. Taf xirtnejt, that's why I end up Googling this shit. Assolutament mhux qed ngħid. Ma għandi ribatti ta' għall-isem li ġil għandi ribatti l-naqa. Mela prepara subajk fuq il-buttuna, smu. Bulbil wieqfa hero. Tista. Nista. Tawweġ darek u għat nassumi tiġi vera pozizjoni strabba. Taf timla saqajk xaktarx in the meantime u kol. There's a trick actually. Nena taħħalox għal danis tiġi fej tiġi tagħmel inti. Mux ħanikdeb, jekk ħajqali il-biraħ għetnajlek, il-biraħ konta d-dejja mux binnejk. U xstja iktar kemm tkun qed tistaport tiġi li jibda il-lift idum ma jinżel. Iċ-ċavetta d-dum ma ssiba. U dak il-ħin tibda tħossu niżel. Darba kont ximkien xi tip ta' festival. Għandkom jiskom kap. Ejja. Mela. Eżatt, tista' tixtriha u tagħmel pipi bħal raġel bil-wieqfa. Tiġi bil-wieqfa. Eżatt. Għalhekk għadlek nistgħu. Interessanti. Vera. Taf x'insejna, sponsors, brother. Ja ħasra kemm ħasra. Wejja le, don't worry. I'm sure li baqgħu hemm in-nies. Ma telqux. Ningrazzja Illum għandna special. Illum għandna special. Emma, wejja, come on, inti tħobb tiegħek. Nħobb Nikol ħafna u mhux qed ingerger. Ma rajtx x'għandna. Sissa li qudiemi jew il-kannoli. Donuts. It's beautiful. Thank you very much lil Sotto Zero tal iddeċidu jaġġu on board the Bite and Bacon crew. Lovely. Thanks for choosing today. Eżatt. Mhux tieħu waħda miegħek id-dar. Mhux tagħmel ġi squad żejda inti u lesta ħraqt kollox. Ringrazzjaw il-lejtu Z ukoll li jieħdu ħsibuna bħala affarijiet tekniċi u anka l-Olympus li tawna Roadcaster Pro 2 u l-microphone stands li qed taraw da kollu għandu x'taqsam audio u Vibe li jieħdu ħsibu jħostjawna kull darba li niġu hawnhekk nagħmlu l-podcast. Ovvjament ħansaqsuk l-istess mistoqsija naħseb ħafna nistaqsuk. How often you go to the gym u dawn l-affarijiet mur ħafna l-ġym qed nażu. Ejwa, kuljum ovvjament. Kuljum ovvjament. Ma you do your own workout, jew inkella you just train other people, għax inti għandek il-gym tiegħek. You train other people and while you're training other people, you'll train yourself, jew inkella mbagħad tagħmel il-workout tiegħek. Le, ovvjament nagħmel il-workout tiegħi. Ġieli I've jumped into workouts mal-klijenti, imma idealment ukoll il-workout tiegħi nagħmlu għalija, qiegħda titrenja mal-klijenti titqgħod moħħok fihom. Differenti. Le ma tistax. U il-gym, jiena pereżempju, għandi ħabib. Intom etnej entuzjasti ħafna tal-ġim. Jena kont, vera darba kont. Darba kont. Very long time. Kien ikollhom protein bars talla. Impost bekker kara, kull meta ngħaddi minn hemmhekk, Stef tgħidli hawnhekk ġejna ġim u niftakar kull ma morna 3 darbiet. U rax kif baqgħet ġo moħħa ġifieri. I mean għax kull ma mortu 3 darbiet. Membership ta' xi 300 euro. Jien għandi membership li nħallsu xi sena qatt ma mort. Kont imur swimming. Għax ma tiġix sandi, tħallas il-membership ma tiġix. Għandek ikolli bżonn noqgħod naħdem dik il-problema. Għax dan għandi x-xogħol tuni benefit ħalsuh u ġast naddi minn faċċata il-bib tal-ġim nobżoq u nibqa' żejjed. Jiena xi insaqsik għax jiena il-ġim I'm not a gym guy. Vera. Ma fis-sens I would rather do sports. Jiena għamilt ħafna sports fighti u jekk nagħmel team sports għax nipjaċi. Għax jien dil-ħaġa tal-ġim men, speċjalment l-irġiel. Intom nisa nsibha dil-ħaġa li kulħadd joqgħod jirfa' l-ostja weights. Mbagħad jien kulħadd jintefa' poza. Dak mbagħad ikun bniedem jkun jagħmel il-ġim għax for aesthetic, as in okay, fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jitrenja for aesthetic reasons, jien l-ewwel waħda.
Imma palmet tajt inti hemm sports u hemm gym. Min jagħmel dak it-tip ta' like mossi u hekk ġeneralment ikun bniedem jagħmel bodybuilding, so jkun lena tiegħu. Jkun irid joqgħod jara Zom. Daw il-bodybuilders li jkunu fucking sculptured nifhem il-ħin dedikazzjoni u drogi li hemm involut biex isiru hekk. Nifhimha. So I understand competitions, hemm symmetry, jien għandi sieħbi ma nafx hekk tafux Nick Farrugia, personal trainer da għandu ġisem ta' Kristu tal-bliħ, xuħ kien xi natural bodybuilder, ġifieri they're very natural bodybuilder. natural, minn għari drogi. Diffiċli ħafna ta' biex tkun, to compete in bodybuilding and be natural, you can't really do it. Down Mr. Universe, they know it, it's a fact. Mela, isma, it's not frowned upon daqs kem konna qabel ta' Ma there are limits, le, ġiviri għazin irregolati, ma inti ma tistax jgħidu lek ma tuħu xej. Le, inti ma tistax jgħidu lek ma tuħu xej. Bodybuilding, madnix fi żmien li ngħidu naturali mbagħad biex shoulders daqs lost ja. Impossibbli. Jekk trid tirbaħ speċjalment. Whatever titilħaq. Ma even the smallest ġifieri li jgħidulhom bikini fitness pereżempju. Bikini fitness huma dawk li jkunu iktar naturali looking. Xorta jdiħdu xi ħaġa. To get so lean and so defined. Xi ħaġa hemm. I mean it's fine ta' isma' raġel at a certain age meta ikun rib late 30s, his testosterone specialment, it's specialment in his late 30s, testosterone tibda tonqos. No, oh, come on. T-ġeneralizzaw. Come on, it's a fact. Google għalli. Kif inti? Dija toħroġ il-facts left, right and center. Għanna bżon bieċa fact check. Fil-verità, fil-ġim ġiliq batter xat jaxxi. Għad sib ta' affarijiet noti għaddejn fil-ġim dak kienet mistoqsija li miss actually. Mux ħan semmi smit. Le, mux għaddejn semmi smit. Imma diffiċli għax ġol ġim tiegħi stess jien il-kamera. Ej. U Badilna link. Kelli l-xaħat li ġabbet fajla tiegħu ovvjament jekk jismani ħajkun jaf x'qed ngħid. Tħalt niċċekkja u fil-li qed naromaw, fil-li ma rridx nara iktar. U fuq xiex, fuq fejn. Li ma rajx ta' wejja, ma tikdibx. Ma komplejx tara kiddi. Għamil switch off inti tajt li ġifieri. Gettik dep ostjaw. Le, ma naċċettax kideb jien. Le, tawalt naħal Għolli tawalt. Ejt il-verità, den, inti l-weights li kollu tagħmel. Ħafna med-drabi. Ħan nistaqsik din mistoqsija ħafifa ma toqgħodx telabora li fuq għax mhux vera jekk tagħmel iktar weights tonqos iktar minn cardio? Ija. Tajjeb, da sek biss tkomplix, mela mhux reklam tal-ġim tiegħek dal-programm ta'. Shut up. Jekk tagħmel iktar weights, il-muscle jikber, inti 60-70% of weight loss is coming from muscle. Eżattu, jaħraq ix-xaħam ta' eżattu, so dik nafa rajt ġbir. Savage lifestyle. Però meta tagħmel il-weights, niftakar meta kont nagħmel il-weights, jieħraxuna għajdejk. Bela, fidejk. Xassa. Meta tkun qed tagħtiħen ġob inti. Ġilisib tixħad jikkomplejni għalek Kallijiet għandek. qed tobroxuli ta'. Noqgħod attenta li jekk nkun naf li ħanasal f'dak il-punt jiena nħoħsiba mid-dejja ta'. I mean, mhumiex daqshekk sbieħ imma. Toqgħod attenta xi ġifieri toqgħod tieħu l-ostja lotion miegħek kollu kien just in case. Dejjem il-hand lotion miegħi le. Alla vera x'ħesil. Sfortunatament, però, ħafna mill-boyfriends li kelli id-dej iktar ħorox minn tagħhom. Għalhekk qed ngħidlek. Id-dejk iktar ħorox minn tagħhom. Però in a way iktar tal-mistħija għalihom milli għalija. So jekk jgħid li għandek id-dejk ħorox ngħidlu ħoj għal taħdem. Xi ġifieri? Le, ma inti żomm. Vera din-pro Dal-program vera ġiekko, stjat il-ħosni emasculated għal-Kristu. Nġbelli, ba muraħdem, murek. Le, ma. I mean, ċaqla, kem sirna snowflakes. Ma sorry, ma jena il-ġilda, iba somna għara l-ġilda ta' zobbi, ma nistaqat tinħarra, xamel, jien xnamel. Inti għadda set paper jew. Għax kienex b'xi soluzzjoni kbira. Jek, jien kelli siħbi,
kellu għed vera kbir. U ma kienx jilbes għal 6 taħt. U that is jiena one of my theories. Għala jiena għandi zobbi zaħir. Għax il-mami kienet ħallini dejjem bil-panties. U kelli panties żgħar. I didn't believe it when if it's compressed for a long time, jiġi compressed. Dan kellu wieħed. Inti qed tajt ġifieri bħal srib, jekk żommhom ġo I believe so. Għaliex le. ġo da żgħira u xejdulu. Vivarium żgħir. Eżatt. Ħajibqa' żgħir, jekk tkabbar l-akwarjum ħajikber. Bħal bonsai trees. Bonsai trees hekk qegħdin ukoll. Xiġifieri qed tifhem fiż-żopp inti wkoll. I mean, imma common sense, ma naħsibx, jien naħseb iktar ġenetika. Għandha l-arja del-mara, Le, ġenetika tajn żgur. Imma I would believe this is there as well. U l-punt kien li da l-persuna darba kien rajtu qed ibul barra, standing, ovvjament, u biex qattru. Kemm għamlu tnejjek mal-ħajt. Mal-ħajt. Betlu x-xetta qabel, brother. Kienx circumcised ukoll. Circumcised. Man minix ċert. I don't remember. I mean, it makes a difference, so. Talla ma kellux penti biex jilqalu u l-ekstra xismu qabbatu pup mal-ħajt bellaħni. Illum il-ġurnata fej ħabtu marufa bħala l-mina ta' Santa Vera. Fetaħ l-apertura. Tajba. Aħna sażinik għaċrajt hanky-panky għadej fil-ġim. Inti għattamil dan noti in the gym? Għax il-ġim tijak ifem, bil-fors, staxiku, iftakar memx għidem. Legitima, den. Legitimate questions. Jina bana professjonali ħafna. Yes. Il-ni single sena u il-ni. ċandu xjasa. Le, il-ġim il miftuħ sentej, jina mara professjonali, ma darx tikel għazma mibda l-affarijiet, u laqas, wara li ħassart. Ix-xogħol ġifieri work is work. Yes. And home is home and stuff. Do you xaħat jemmina u ġew? Xaħat ma nafx jena. Ma nafx forsi jena mitluf. Mifem, dan għawek, I mean, it's freedom of speech. Tista tgħid li trid. Aħna ngħidu ċajt. Min jgħid il-gideb sfaċċat. It's totally fine, it's totally fine. Imma inti, aħna l-ħadarba konna tkellimna, u inti anki aħna pjuttost xin il-kelma? Like safe lovers. Conservative lovers. Kiku kellek public displays of affection u daw l-affarijiet. You're fine with doing these crazy things out in the open u barra. Ġifieri like having sex in public. Per eżempju, yes. Ma mhux tistieden in-nies, just tinserta dak il-ħin, tinserta dak il-ħin. Like per eżempju jiena niftakar li meta kont għadni żgħir, kont għadni nibda mal-mara. Havana ġraw ċertu affarijiet. Darba qabadna DJ actually u għalinna jtinna fuq il-mikrofon. Darba kont zaħira ħagġrat li bieċa xorek. Darba kont zaħira, I mean kelli, it was like, whatever, I was young and stupid. I was in my very early 20s. U back then kelli BMW abjat, Daddy's Girl, number plate. So it was quite eye-catching. Yes. It is quite sexist, tara leġi, xtrajlek il-papajja. Għaxaħna konna namlu għadi għabela. It was very silly, u le, kont zaħira. U għedha parkjata wara paċi fil-whatever, mux ħavana. Sweetie, kont għedha ma we were dating back then u we had sex in the back of the car. All right. You may wara. Fil-parking, laqas martu ta' Parking, u dim id-dar ta' xaħat ma' fejn. Ġon of Sweetie. U xila għada jumej wara xaħat titella post jikteb Daddy's Girl u tella ritratti bil-mela bil-ħġiċ imtappan u mela show għamil bija u kont ħalt il-lajtlu Vera, ek? Jamandu I thought you were familiar somewhere. Shut up. Le, bdidi, jina mandi storja kol tal-karozza. Jiena darba konna waħda insomma, konna Vaċevil, u għamek tibda it starts there, you know, insomma, mbatt wara l-lejl jieqaf, tagħna mor ximkien, u morna Pembroke, nemmek dej il-ġismu, unżilna Pembroke. U jgħatem, u parkjajt, tfejt il-karozza hekk, u għet ħandur jien għed bomba jena, ma narajxem. ħarġit li l-barra bil-karozza, dana fil-5:30 ta' fil-ħodu, għet jizbaħ, mux aktarx. U enta fatni fuq il-bonnet. Għet najtaw xilla l-edda ta' għamel di. U ħreċt jena tilaw. Tinżawek, out in the open, ta' I'm really not joking, out in the open,
nis għaddejjin għalleġ bil-klip u għek dejna, hemm wieħed tal-ika bżemmek qed jistenna familja ġejja bil-lagġi sassifel u hemm dejja dem, bis-serjetà Isma, some people find it very exciting and I can imagine why, ġifieri hekk dik riski tipo taf kif. Yes, but there's risky. There's risky and there's prison, ta' għax ta' nattaqla multa jberħek, ix il-polizija, għalla ċeħarka ku għet t-daħallu l-afsorba fuq il-boni tal-karozza. Zejda ta' t-tumaċ. Għet l-appakjat laqna lem u morna. Rifjuġax Pussy. Le, pussi daw l-affarijiet 100%, ma tarax, għanu għot naqxa għalla ġbarra bembrok u dim-nis, it-tfal jġru d-dimi. Lew, jisni tista tajarni pussi, jiena raġel ta' prinċipi. Sawa ta'mel, Professjonali. Xed ta' għannik. Għannek xieġifiri. U għeja, dak il-hint kompli u tkun bat. Ket namlek jint. Kont namlek għandek iktar bajt, imma minnek. Anka jena, stessa Ekle. Jena liktar li wasalt fil-daw il-public displays darba kont jatma wahda, konna d-dar, konna d-dajin, u samma dik jentiex ta' sliema. Inti t-bezzani għol meta daw l-sejġ, inti toħroġ ma nisafferuċjati mennu. Le, jiwa ma donna ċeti Nalla, bil-edha fuq il-madum xriedet l-oħra għalla bil-bajt barra mal-gallerija. Jissa forsi jena ninsertom ekku xie t-najdek. Xamlet di. U xej, konna din normali. U dina kella tiqa, fili literally double-sided gallerija, u għaddej jena insomma u faċċata, fud-dar ta' faċċata ta' fej konna din. Kien hemm wieħed qed jixrob il-kafe, qed ħares lejja. Eye contact, Imma hekk tafu l-on ġifieri. U jien bqajt għaddej. No breaking eye contact. Dak jagħtek, le bqajt jiena fakit ma waqafx, dak jien ma waqafx, kien ma. Bażikament jgħadda trisim. Eżatt, tista' tgħid. Ħassejt ana hekk tiela, mbagħad tagħmel waħdek bil-kafe, għamlu waħda. U kom tala. Tajba kien, it really hit home, vera ħadd pjaċir. What's your body count? Mine. Issa dik għastja ħattenna. Kemm inti ta' ostja, nejna qilbu fuq għamela. I was, jena kont vera ma kontx sexually driven and for a very long period. Jena kont metalhead, għawi eżagġerat, għadni metalhead. Joġobni ħafna, jien geek għal-Kristu, vera joġobni, ħafna gaming u. La, dil-ġimma bdejt nisma' Tenacious D. Singing, istja my heart out, t-semmijek. Jien geek at heart u I never, għatma rajt, għatma stajt nifem għadili, kurħat il-lubot laqna paċi fil-ħanna, guys. Imma considering what you're saying, you've had quite a, so daw sexual encounters kolla li għed t-semmi kunu kolla mal-mara. Jow għed tikdeb. Le għanej li għizmani jena ta' let's cut to the chase, Max, għax dontu, sejni naġ gamers u mux gamers. Il-verita hija li xtaqna ma marna xinni. Loser! Għax dil-ħagġa. Ejwi, t-prova t-ġustifika ruħek, għax jina gamer u ma konċ moħni f'dal affarijiet, għax kont moħni fil-lop. Il-verita konna ħoxni, konna koru. Le, jien ma konċ. Konna, għalfej konna ħoxni. Għadna, li minn xed nejċe. Jien aħxin tiżjed, jien tara ritrat kif kont mal-mara tal-bliħ kont vera fucking top. Vera, kont għaddej zifa dak il-ħin. Għamena kelli naqa problemi bil-game tijaj. I had no game. I had zero game. Biex pora bimara tikollok naqa dak il-speċament intom il-nisa You keep talking about it in the past. Yeah. Għalix, ma l-essa. Issa għandi game talla. Mandiġ bżon noħroċ il-game. Mem bżon noħroċ il-game. Imma ġabruk. Le. Brok xeħleġ vira, xena sorti għandi tfal. Eżatt. Tifla għanna bżon noħroġu il-game. Ma nibżon Mara, you need the riz. Mara. The riz comes automatically. Dik tara għandi shower kol jum, wara naħra. Eżatt. Nafu xoġobba għekku. Riz. Ma jina iftakar darba kiena wahda u kienet vera ġobni di. U ma di mar nexxilix. Di mar nexxilix ħajn l-kala. Vera ġobni. U offrit li sigaret. U ma nafxara dak il-ħin bħala idea tajba ġoċajta ġorasi kienet ħanuħu sigaret. U ngħidilha no thank you. Totus funny joke. Ma miflok kettek istjat too lame. In a moment's panic għattila għamiltila.
biex niċċajta. Loser. I lost big time. Loser. Your game was horrible, actually. Horrible. Mux ma kellekx game, int. I had no game. Jena jinaħseb minn nesċili nabi. Ma dal-podcast mux fuq. No, Ma mux di daw. Zom. Dia that she's diverting taħħa. No, le. Pero I'll say this, we're il-bu fuq trid. Li għandkom tajjeb illum il-ġurnata, the advantage that you have is now dad bods are actually a thing. Tipo, it's... Stija sar il-nat ċans. Ġviri, issa, li ma tkomx 20-year-old geeks, su sirtu whatever, ma nafx kemm għandkom żmien, ma like adult men. Yeah. It's actually a fetish to a lot of women. U di, l-essa la xismu raqlib fuqa. Jiena niftakar, jien naħdem skun spiss ġampula u għek ġiri fil-sajf u għek. U niftakar ma dil-kumpanija li naħdem kien hemm xi ħadd jaħdem magħhom u di qatt ma kienet tkellimni. Qatt ma kienet tkellimni. I'm saying hello JD u dak lox. Ma jela li xlada tattiċ. Għaw waħda di qabda tkellimni l-ħin kollu. Dinja xi ħaġa fikom in-nisa? Le, hija xi ħaġa f'both nisa u irġiel għax jien ngħid għalija single għalla baħ. Kif nitarra sal-ibirek minn kull imkien jibdaw ġejjin kull raġel tal-qalb ta' Ġesu. Pero le, jien naħseb people love a challenge. Allura naħseb dikki, naħseb meta jaraw kumbat miż-żewġ and you're unattainable iktar irriduk. When you can't have something iktar tkun trida. Jien nara iktar fin-nisa di, onestament. Big time. Jien nara iktar fin-nisa di. Ma xulxin għandkom mejra l-bazz. Le, I am not gonna lie, aħna nisa bejnitna vera, we are absolute bitches. Issa thank God jien fħajti għandi 4 nisa tal-ostja u vera hobbom u vera we support each other u hekk. Imma mbagħad ikun hemm 4 nisa oħra li naf li it-tnejn aħna nafu li bejnietna. We hate each other, but we're also friends. It's funny. It's asnaf kif ħan nispjegaħħa. Ġiġifieri you hate each other. Jien naf, man. It's weird. Women are fucking weird sometimes. As in... Le. Li june il-verità nejda. Mara ċikultanti jaf tkun naqa diffiċli. Imma aħna nisa we get it. We get each other. Taf kif raġel mux ħajfimna daqsek għax ma jfimix bħalna. Imma sometimes we don't even get you. Għax mbagħad intom bejnietkom. Alla titajru tagħmlu whatever, alla... No, most of us we're bros. Eżatt, intom jiġri The way you think you're more simple than us. Imma għax, wait, because we are actually more intellectual. Dejjem tiddawara ostja hekk b'xi mod. Dejjem tiddawara ġara. Tajjar li simple dal jizgħab. Darba kien hemm waħda mnelija kienet idea tajba, darba saqsejt il-waħda kellna seminar tal-iskola università wkoll kell student oġobni. Oħra di. Da ma kellux body count. Le, daw mhux li mort magħhom daw il-fails. Daw il-fails. Le, honestly, I don't know because there is too much. Jew għax tara l-mara. Le, taf l-ister kollha l-mara, nsiguralek. Jew għax ma jafx jikdeb. Ne, ma dik oħra ma nafx jikdeb. I'm a fucking horrible liar. I'm a terrible liar. Body count 2. Imma darba kien waħda għasek u kienet beta ġobni u kellna seminar fl-imkien u whatever, mbagħad ma kontx ċert x'kelli nagħmel bħala homework u għallet x'inhu projects whatever u batila email qedilha dakinhar x'kellna nagħmlu għal nhar it-tnejn u batit li email ta' Ġesu Kristu twil. Qalet kollox ħlief il-mistoqsija li qedtilha jiena. Għamilt la reply grazzi ta' xejn, nixtieqlek id-deni. It didn't work. She just wanted, forse kienet għal-redetna a conversation miegħek. Yes, very possible. I mean, that's it. I was possible. I ain't gonna fucking finish that. How fucking very possible. Very possible. Imma listen. Jiena kelli xari twil. Anzi, kont ħanilek anzi għandek xar. Jiena. Mux kemm Le, I love bold men. It's a fact. Le, bold men, it's a fact. Check my relationship history. Kolla bla xar. Tajjeb, mela. Higher testosterone. Higher testosterone. Jgħidu. Efem, inti iktar ma jizidlek testosterone taj għalek xarek.
Għabben ta' 18 sena men ta' għat li għara naqra x-saxħan di men. Jina għalek dari jisu għalla ta' Barbie ġifiri bla sufa wahda. Għax inti ma darek. Ta' darek ma xarek, mux ta' jina għandi ħafna sufa. Jien mandi xej, jina vera sufi, vera zero, anyway. Astja? Insomma ta' I'm very light. I'm fair. Mek ma ta' xarx ġifiri mandekx ħafna suf. Jina l-laser, ja. Il-razor ja tajba di. Il-razjata. Laser. Isma, fuq, sansa s-sosja, jen. Mela, bil-qab kollu Għandi ħija. kurzita. Inti, ħanżom ma naqra contained, meta tkun qed toħroġ meċaħat, tibatlu nudes. Dependi nafdaw, xo. U kemm nkun l-nħorġu fl-imkien. Ġviri, xiek, tini żmien stipulat. Jow anke Mux ħankun bat noħroġ miegħu noqogħdu nibattu dal-affarijiet il-xulxin. ġematej, ġviri. No, too fucking soon, as if. Sena? Laqas sena mbagħad. Ejja ngħidu a couple of months, and it depends on the chemistry. Jekk bnidem nafu 4 snin u ma nafdawx daqs bnidem li nkun li nafu 3 xhur. Fimt għax it depends on the chemistry with the person. Jekk tafdaw xew le. So you do send if it's right, if you feel it's right. U mux sanu għodun għala nikdeb u mux ovvja. I mean, come on, I'm only young one, so. Ċiġi, għalla tikbella, ġviri. L-ikber ikon kollox imkemmex. Allora, da' zikka, u li mondo l-affarijiet. Jien nibatila għal-mara, per eżempju, jien aħna nibatila. Illa, xieġmil. Tella għala wieħed. Tella, għanta għunu rekwiħet. Tara. Dik. Jien l-iktar ħagġa li toġobni minn dar l-istrat vera jataj, toġobni Dar għandek, osti. vera kbirjat. Iċ-ċerva l-iktar li toġobni jena. Iċ-ċerva. Oh, attenti fejt iż-zoom, jaw. Iċ-ċerva. Il-bajt. Imqaxċar, osti. Like head like balls. ċerva vera dannat. Ġet għal fija sfu, neċa zumja. Għara xin nindan. Għara tarrajt naħseb għadek xieġibda zejda. Jien jifqaw l-bajt, dik il-ħagġa li għanna wahdek bar mill-oħrek tal-lissa mill-oħra. Dik kelli namle la flip verti, flip horizontal, għax il-left Issa kett tara ġiċterju sma. Tija. Xasbet li fija rostja, xejtieli. Kem minn tanti patku għastja. Tajib, it's good to know. I have a good vision now. I have a good picture in my head. Kantan siedi, patara ħajtek kolla dak. Daħat tella, hu dar jitzat ħajraħ kolħat. Ma. Jena darba il-mara, jena ma batnudz il-ħat fajt jelli fil-mara. U mort sant ħanut taslima, xtrajt set makki ġodda, tazzi ġodda, għaddar kon għadna kif nimuvija fl-imkien taslima. Daqbel ma battil għannuts? Le, konna we're living together, so we're fucking everything open book, full on, no problem. U xtrajt tazzi tal-pinta. U għalet li aħsen mi a picture. Bazzob bil-bajt, daħalt kollox ġol. Le. U battela ritrat. Id-nejka li kienet ix-xol. U għed tajt, ejja, come and sit in your glasses, Max. Naħliflek. I promise to God. Waqajt fi shit. Min jax, għalu ta' xol taħħa kem. She didn't get a raise after that, oh. Jirdu miskina. It was everything mushed inside. Allora ma tanġ der, t-tejtaw xilli bat jidli. And everyone's there just at this glass. The fuck is this? Eżat, il-mara s-summit mal-lowel. Il-mara ratu mal-lowel t-fiet, so I don't think they really got the gist of what's going on. Il-mara rfitu mill-lowel, u l-oħrajn ħasbu. Kellek xil-pubes. Shooter glass kien dak. Pinta għalli. Illa vera heavy dik kienet. Umbat ġiri, umbat għandi oħra bil-tar kafe. Mal-mara u kolja ma xi waħda ġdida? Mal-mara. Ma dawx ċati mal-mara bis nagħmelhom. Di għamilha darba vera tajba ġejdi. Dakka klestet ix-xogħol il-mara. Ġiet id-dar. U qabel jien konna f'idejjem tiġi nagħmilha kafe. Kafe, poġġi, tjena ħin tagħha. Għax tiddeqa tkellimni wara x-xogħol, kont tiżonja barra. Għamilha kafe. Ma inti dik ma tistax nagħmelha. Le, eżat, jien bil-force, I think when she wants the attention. You have to, bil-force. She takes it. U plestajt il-kafe minn qabel. Ġifieri kien kafe iswed il-mafitel. Mort, ġiet,
Għet ċit kafe qalbi. Għet li yes, in English. Xelt il-kitla ħallejta tali ta' parsiet niporja whatever mort qed sokkur trid. Għalet li iva. Preparajt minn qabel għajjem ġismi. Ħallejtu web. U mbagħad ħawattilha sokkor u l-kafe. U ejja. Għeddila ħallest. Mbagħad għamiltek. Attartu! Attartu! Jira mux In what way do you think that is sexy? 10 years relationship way. Jira biex għet nibza l-ġukel, silta ma għet nibza li ħajġbruna verament għada. U n-nisa jgħidu daw għeja. Wow. Trust me, These the are point things you was not to actually be did, sexy. ostja. Nah, the point was, this never... Ma nafx, għatma kont relazzjoni ta' 10 snin, liktar li wasalt 4 snin, u naħseb għatma mintom dal-affarijiet. Ma nafx namel li kiku kellu jgħamilom li. Il-mara tijaj, Lucky, għanda persona spontanju u ċajtir. Ta' sabiħ, ċajtijek, sabiħ ħafna. That's how you compensate. Darba kella perfume bitċoffu u naħiet iċoff il-battu u battu l-ċat tilla Happy Christmas. Kif tista' fortik mennos? Ja vera kif tista' I'm surprised as well, to be totally honest with you. Maybe that's why she's still with him. I'm really surprised. As to be honest, we have a kid, so probably she has nothing, she has no option. No option. Mexxi, fiex wasanna. Problemi tal-patruni. Ejwa, di rokna ġdida. Mux il-podcast rokna ta' Good people. Idun ġibuħom xi darba. Vex, darba nġibuħom guest. Ma, La, l-rokna. All right. Hi. U, ara xara l-spooner xieħ Silja. All right. Xie neħe Silja. Xie neħe Silja. Bil-ġaketta ma jifla. Ejja, minn fuq. Ejja. Mela, għanna mistoqsijiet, daw mistoqsijiet li jekxu li jibatunna l-patruni. Okay. Jajdunna, mux fuq, jek ta' Le, ok. jajdunna bil-problemi tagħhom li jiltaqgħu ma' kuljum u aħna biex natu għam daqxej ta' soluzzjoni. L-ewwel waħda. Hello, JD Max. Jena jisimni Sandro. L-ħagġa xeqni ringrazzjakom li ħadħdu l-ħin ta'kom tisimawni u b'xemot nemmen li toħġu li soluzzjoni għax Alla jbirikom għaddejtu minn ħafna. Bażikament jina ili għarusi snin u nofs u affarijiet intimi għat ma provajt u għat ma rnexxieli nagħmel. Ħafna jistaqsuni mal-fej, inti għawgej, bilek 6 snin, u ħafna tajjiru x'ma nafxin. Imma xin nkun ħaniġi għal-punt nagħmel kuċċarina. Ma nafx qaċċaddejtu minn ta' fuxi xi ħadd, imma ili għaddej biha 6 snin kollha. U nixtieq insib tarfa. Eżatt. 2 girls, 1 cup. Kombinazzjoni għaddit li minn moħħijena u koll. Jiena ħanejlek, jiena minnix espert. Le. Da ġifiri għetit meta jġiba, meta jasal. Le, u għalli tipo... Meta jkun ħaj... Meta jġi għallat. Meta jkun ħaj jibda. Meta jkun għallat jieċi ta' ruħu taħrablu kuċċarina. Eżatt, nasib jiġi with excitement, with anxiety forsi. Inti għandek, għax inti tidher tifhem ħafna. So much. Le? Fil-ħara u għek le. Imma l-allura ma nafx soluzzjoni. Le, ma naħseb jena tista' sib soluzzjoni, għal kollox għaw soluzzjoni. Naħseb jew Sandro, prova tkellem mal-tijak. U għara xioġoba? U għara taċċettak li forsi waqt li qed taħxu tħallik taħra taħtek. Eżatt. I mean, it could be. Maybe it happens once and it doesn't happen again. Maybe it happens all the time. I like it. Eżatt. Xeba breakdancing fuq l-ħara fl-ċina. Yeah. No fucking way. No Mistoqsija li jmiss. Mistoqsija oħra. Hello JD and Max. Jina Matthew Camilleri. Għandi mistoqsija likom. L-ewwel ħaġa proset ta' program tal-podcast insomma. Għax veru hekk. Iddaħqulni su hekk bikom. Għandi mistoqsija, forsi tistgħu tgħinuni fiha. Inqaxxar is-suf tal-bajtin biex niftehmu.
u jitlaw li ħafna ponot. Għandi bżon Parix, nista' nuża biex ma jitlalix il-ponot. Nuża ħafna differenti kont. Mistax bajt u dejjaqt li kull ħaġa li nuża qed jagħmel li hekk. Ġejdi, inti x'tuża mal-bajt jekk jogħġbok u mix. Forsi nista' nuża xi ħaġa li tużaw intom. Forsi dal-liba ponot ma jitlawlix. Grazzi u napprezza l-għajnuna tagħkom. Considering li l-bajt ta' ġejdi vera polish, Jina. naħseb huwa l-espert. Naħseb li il-trik huwa lotion, ħabib tiegħi. Il-trik huwa l-istess lotion li tuża li dejja Delis. I mean, Ibat lo sample. issa nibatlek sample, Matt. Ibat lo xi ħaġa. Mistoqsija li jmiss. Bonġu ġejdi u Mex. Mela, l-għonet prosit tal-podcast. Għettin ħafna nis, insomma bil-ħajja ta' kull-jum, u bl-affarijiet, u bil-problemi li għandhom, u prosit. Insomma, jien jisimni Alex Tabone. U ili għaru 3 snin. U għandi problema naqqa imbarazzanti. Xħin inkun qed naħxi it-tfajla, nibda nimmaġna l-ommi qudiemi. U għandi tfajla vera gustuża. U ma naf kif ħanaqbad inneħħija minn ras l-ommi. U ommi vera seksi biex niftehmu għandha ġisem ta' pornstar. Tistgħu tgħidu li hemm xi opinjoni kif nista' nneħħija minn rasi għax di vera imbarazzanti, Ma naf kif naqbad psychologist, psikjatra. Tajba. X'taħseb Denis? Le, psikjatra għandu. Psikjatra Naqra heavy. Ija, mother issues kbar għandu. Ma nafx kien iċtittiħ attenzjoni u ma meta kien zaħi, ma probabilment le. Hemm l-options ta' trisim, mifhem. Le, not in my books. Ħanejdlek. No fucking way. Nistaqsim mistoqsija. Ejnejdu. Mistoqsija naħseb li hija relevanti di, mistoqsija tajba. Jiena naħseb li immaġna inti, għat ma tkun rajta l-ommok sewa, immaġna Bert, per eżempju, you were adopted, u għat ma tafa l-ommok u joġbuk in-nisa maturi. Sewa, immaġna jien, għat-tifel tijak. Sewa, u inti tfajtni għall-adozzjoni jena u għaddew mbejnietna immaġna kellek li ta' 20. U bejnietna 20 sena, mux ħafna. U ta' 30, nostja Denis, ostja xort għanda 50 imma nkux naf li inti jom, taħseb li ma jġrux da l-affarijiet. Leta. Jew qed tipprova ddaħħal xi senarju ġo rasek li jiena xi milf u inti t-tifela. Għax daw l-affarijiet trajtom fuq il-porn imma no fucking way, għazzib. Daw stejjer tal-porn ġejdi, right? Porn fightek naħseb. Jiena naf kuġini Malti li jedin sekondi kuġini, jek li jedin fucking relazzjoni big time. Għana ilek Malta, għax Malta zaħira naraw it's like a big thing, imma barra minn Malta u ħafna kuġini, naf. Heavy shit tu. Lo, for sure. Sekondo kuġini. Timestamp. Timestamp, oġbitni, di timestamp. Timestamp xinni. Timestamp wahda balla, dak naqtawhom. Xkonet nejdu, imma kuġini, sekondo kuġini tista. Sekonda kuġini miex daqse gravi jessa. ċina fil-familja tiegħi no fucking way xorta wahda li tista tkun l-isbaħ raġel ta' dinja kif sirt naf li jint kuġin tiegħi sekonda terza minn xi mod tiġi minni jini ġira bibżobbi. Ġifiri. Le, rajt, għax semmejt li għadek. Ma ġifiri, taf li kullħat jiġi minn xulxi Malta bewet u jħoru. Ġifiri. Minna u minnem meħu, għax ħana tafli. Għalek, jina minn Marsa xlok tajt nation melliħa biex b-profansi kukim li sekun bizzot. Imma ħalla mitċajt, vera, tinduna ġiri jem tipo ċertu fattizzi ta' nies. Jisom ikunu vera l-istess. Hemm ċertu nies għandhom ċertu tip ta' fatizzi li ma jiġux minn xulxin as in that they know of at least. So, sintendi kien hemm xi wieħed down the line li abbatitija u jieħu buzz. Ja, mux bil-fors, man. No, we're a small country. We're practically inbred. Skolla għamma. Nemx tamel. Probabli intom maħwa. Jena u JD? Vera nixxieb. Kellimna b'affarijiet. Ma maħniex. It's scary, it's true, vera You never know. Forse il-mami jizu għek. Jow il-missiru l-mami.
Ejwa, jista' jkun. All right, bel-problemi ta' paċuni għaddejni għaw koll. Nishtiq nsaqsik. Mistoqsija forsi naqa intellettuali. Tħobb il-qari? Reading, is it something that you enjoy? Yes, every day. What, every day? What genres do you read? And where do you like to read? Self-development. A lot of self-development. Per eżempju, my favorite is jinnaf l-iktar għamilt żmien naqra ħafna ta' Ryan Holiday. They're books by Ryan Holiday. They're about Stoic philosophy. Vera ma ħossniex intelligenti. Sanrico. Sebna xaġa ta' Ryan Holiday għanduhom. Len, nħobb naqra. Imma mostly self-development biex ifakruni biex kull-jum I try to be a bit better than yesterday. Spoon, waddab wahda dal-video. Ta' Ryan Holiday. Ta' Ryan Holiday. Ryan Holiday. Ma l-inti għawek, ta' Ryan Holiday għet nassumi għaw. Għawek, Ryan... Xoħtok. Dak Ryan Holiday. Għemmek għet naqra fuq self-development. U aħna u kardin nsaqsu li nanfusna xċet taqra. U ma nħaqċ għamilt li kellin għamil, prova namela live. Għalli l-ma kien musħun, ċafċaf nħok saqajja mal-madum vera tajjeb. Mela, ħani biddaw, Ryan Holiday, what you are worth. Number 1, do not help your husband with anything. It's good. Let's face it, it's sad. Marriċ Torina li qed taqra. Listen, I have two sides of me. As The everyone porn star should. għannax ma taqbadġu fucking tiftaħon li fens. Porn star għalet. Għad fucking tittan tal-kula, just tiftaħon li fens. Le, xin irrit titfall. Xandu xjasa bax titfall. Le, taffendir kol minn għandu on li fens. Le. Tiġvi, kollok it-tfall. Mela bax kollok on li fens ma jkollok it-tfall. Ma trix it-tfall li jarawħ. Le, u riskju li tfall ħajaraw. Le, mux ovvja. Stefan, mux trid titfall bħala viewers. No. If anything, I like them all then. Le. You want to have children and you're afraid that you might give repercussions down the line. As soon as you hear only, no offense to anyone for OnlyFans, isma, ara ma taħsibx ma konsidrajtix ta. Le, There was a point, specialment this sena, after... Li kont broke? Li kont single. U għet, isma, why the fuck not? Imma, I gave it a lot of thought. U to be honest, nipreferi nitfa video tijaj għat naqra ktib. Eżattu. Allora, som naqra. Ġi da korrajt jaraw it-tfal. Uweja, xandu ħazin. Għaddi idea li fin-nisa men. Xandu ħazin. Ma fiħ xej ħazin dak, eġet faw. Xandu ħazin. Eġet faw ħajaraw. Uweja. The Memoirs of Ryan Holiday. Day 1, wake up. Dennis Manifly. Do make a toast for your husband and burn it on purpose. Make sure he does not enjoy the day. Mela ħanimxu fuq affarijiet oħra li orrajt it-tfal, jarawhom, orrajt. Ejja, ġifieri inti taqra hekk. Eżatt. U anki d-dar meta tkun qed tagħmel fil-faċendi. 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 Daw orrajt daw billi konna tfal. It's fine. Deċidejt inti. Di tajjeb. Orrajt di. Tom ta' Nick. Ejwa, tinsaq il-pjanti, so fucking what? Ta' Nick, ta' fuq Instagram. Isma, jena taf kemm inqatta ħin il-ġim niskwat jgħaj. Xandu Għal-madonna. L-ewel nies. Good point. L-ewel nies. ħat maħares lej sormok fieħdak. ħat maħares lej, ovvjament minn u esga iwa, ma for obvious reasons. You're right. Stakret jaħasra biskina. Yeah, I'm sorry, all right. Taf kem ħallast jien għand Dr. Briffa? Xandu xans. Zomma, it's exclusive. Excuse me. Ejdinna kem? How much vera, kem jiġu? Kem jiġu għed u għarej, naf li differenti. Għandek, le, differenti. Mandek between 3 to 4,000. 3 to 4, anki ktar ta' Da' snienek, meksost, jak wazi. Ma, fair, it's not that bad, ta' worth it. It's not. Reduction jiġi kola. Kem kont kap qabel? Le, jim dejjem kont kbira, like big boobs. Imma mbagħad bit-training niżlu li bil-Malti ġew isom
il-boros tal-bajt, ġew koro ħaġeb. Rejta, again, sexist, rejta? Il-ġil boros tal-bajt. Wara ma tgħidx li sbieħa, rajt jekk ippolixjati mal-Christmas tree ma nafx il-boros li rajt ma tantxu ma sbieħ ġifieri. U x'tellajt, kemm tellajt cups? Le niżilt, innaqqast. Naqqast. I'm not a big boob person. Mela, jiena Inti niftakrek darba. borderline F. Inti għax inti permetti li ngħidlek ila Saturday inti aħba. How is that subtle? How is that subtle? Għalek storja. Għalek storja. Mela darba konna qegħdin kafe Del Mar niftakar. In a subtle way. U dan kienet pejja b'dak iż-żmien, l-lum ma diġ. Unsit is-sigaretti waraja. U rat lili, kont qiegħed ma' Nate dak iż-żmien, kienet mal-klikka ta' Nate, u ġiet titlobni sigarett u tajta. Ġiet titlobni sigarett u tajta. Ġiet titlobni t-tielet wieħed u tajta. Mara ba wieħed qed tilesma' ġmienet, inti x'fucking bam inti ostja qed Ma niftakarix din. Min raba wieħed il-qudiem ba qed titlob is-sigaretti. Imma lajbierek il-klifix inti nkixefti tiktar. Oh, yeah. Kollu jinżel. Minnu xara. Ma ħames sigaret. Ma laxar sigaret b'sidara barra ġiet. U dak iż-żmien kienu kbar, ma niftakarix imma dis. Nezgħilla ma tiftakarix. Pero jiena qatt ma kont- l-arġi l-oħra. Oh, Għatma kont waħda nixtri pakketu ta' sigaretti. Ej, disgur. Dejjem tibbabja. Għax kont, I used to be a social smoker, il-kelma, so. Are you one of those women who goes to bars, clubs, discos, bxej, għax taf li As if. ħaddiħu balla No drinks fucking mant way. il-ġil? No. Anzi, Hemm ħafna minnkom, eh? Jiena kontrija ħafna dik il-ħaġa. Tkunx għammil ġejdi sigaret 10 cents. Ejwa, l-ewwel nissaru 25 issa. Ejja. Ma dak iż-żmien dak iż-żmien hekk kienu. Imma le, I was Jien naħseb surprised li il-puntu. I was surprised li qed inaqqashom li ma konx eksibtek qed tgħidli kabbarthom. Le, naqqas. I'm not a big fan of big titties. No, ma. Le, I'm not. Il-qasrija bis fan. Qasrija rajt. Fair enough. Inti għalfej ma tamiex wiċċek. Jiena l-mamli dejjem qalt li Jien what you ommok don't like. kisritu li wiċċax poġġet fuq, da. L-azja. Mela, inti bażikament kieku zammejtom kif edin, għandek il-nipples ma l-koppa. Kiku zammejt sidri kif kien, kiku ma tħalċa training work, probably, I mean, Dak il-utits nejdilom jena. massive. Kienu Units. vera koro. Le, I fully admit it. Vera koro. Isma jkollok sider kbir u tqil, naturally, dak kollu fetta. Eżat, le. Għalla fucking tqil. Tkun atleta mbagħad, l-ewnet ma jkun sabiħ. Għax tkun atleta mhux sabiħ kollok sider kbir, biex tmur tiġri nkollu kon il-bes ġiġ bras fuq xuxin, titqgħod iżommhom. Mela biex jżommu lek is-sekkat. Jiena ismani għani, l kien għal-mara tiegħi wara li weldet niftakar ġifieri, bibra u bi-sports bra fuq. Mela, le. Biex iżommu biex għax kienu ovvjament isma'. Mela, biex hekk ma morrux bil-ħagġa. il-pod. Xiex. Ġara. Oh my god. Denise Dalton. Naħietom. Neħietom. Mela, naħietom. Tpattija di. Għax dik kif studenta fuq il-podcast neħietom. Wara? Xxietna, u. Ma dik naħseb għal health Naħseb reasons għal għalet. Health reasons. Imma tkun bi mental health as well, tax. Whatever. I'm sure li she used to get a lot of xaba nisa ħarsu, as in okay. Għanna li kien nemmen f'kull stage ta' ħajtek taħseba differenti. Tħossukom ħażina xi ħażu likom l-irġiel għax anke jew inkella. Le, ma there's a way and a way you għallet. Ħalli għalli xaktarx bit-toqol li kella dara jisa flip phone. Ejja. Ta' kienu exaggerately large, imma. Ejna mlu kif inti ma naħsibx li għandek mental health problems, so għax. Nisperaw li għax kiku għara dal-podcast. Le, ma jbin kif tider għax. Tidher li jinti kontenta, u xek. Le, I love myself. Ma rawhom xi tfal. Sibna video jħor tijak. U this is a very special video for plenty of reasons. Mainly għax qed iddaħħal ħafna affarijiet f'ħalqek. Oh my god. Oh way! Fucking assholes. Zibel mejta. Ma nafx fej l-alla Mekka kontaw. 29. Ħara mejta zibel mawx qed iddaħħal xeba affarijiet ġo ħalqek. Hemm xed tikora. U jinnaf.
Dan għandu, dal-video għandu diska ta' warajħ twajt. X'baxxielna l-ispun. Mistija. Tija. Le, jina t-tini li kellu t-tini xejktar. Kħaxba ħanuqtolom men. ħanuqtolom, illa. Taqla edha, Fako. Taqla. Fako. Ħanuqtolom men. Le, naf minn batom kom daw. Iqaf għallet. Għabledna pjaċir. Mela u l-kannol, mux Ħabba l-sponsor ħiet, t-tikol il-kannol bil-fors. Daħħal kannol ġoħal. Kalla l-sponsor ma jisponsor janiex. Tidu kannol mija. Niedu kannol mija. Keep the shot on here, please. Le. Jina. Kubex. One at a time. Oh my God. Għed kol wieħed, ejja, den. Ditex kem data ħataħli xaba calories. Manġa xej. It's a one-time thingy. Jena mdorja ma' Taljani, mdorja l-kannol. Għara ma t-krux mirġemp. Le. Ma, X'tamlu? oh, fuck you. Kemmi bastet, ostja. Ma fucking bastet, ejja, ma għidimtux minn dinna ħajn. Mara bastet, il-marta. Browser program. Emġi t-ixux għandi balla l-leba maħalqi. Aħkam tajib. Very good. Very good. Dazmin li tiħxin, yeah. But you love food. They told us you love food. You're a food person. Big. Inti fatt tagħmel ħafna videos bil-ikel u hekk, naqa' foodie. I'm a big. Alla ma nitrenjax. I don't judge people who are. Tissue, please. Sorry. I don't judge people li huma li fihom Obese. To a certain point, I judge them as I'm a coach. I can fully understand the struggles of loving to eat and binge eating. I have a binge eating disorder. I'm a big binge eater. Big. Huge. Meta murikla, per eżempju, jien sakkem inċarrat l-stonku ma naqafx. Mela. Jina ġili omt bil-lejl nirremetti tant kemm inkun kejn. Darba niftakar plajt. Pudina sħiħa darba. L-ewwel Nikola nejja jienu nsajjara. U bat kilta sħiħa wara li sajjarta. Kolla. Jina kif jien nexxilek teqbek men ma nafx jien. Immismani, jina qatt ma rajt labs fighting. I never saw ma abs are made in the kitchen, vera. Ekku, jina qatt ma rajt abs fighting. So considering it-trainer 2 to 3 hours a day plus xogħli ġol gym plus għandi l-klip ġew imur nimxu ħafna, I'm very active. I burn 2,600 to 2,800 calories a day. Imma Nikol 3 to 4 ta' Jien dawk naħrawhom biss meta naħra. Meta taħseb. Niftakar meta darba tlajt l-Ingilterra u niftakar kien hemm Ryan Spiteri bib miegħi fl-istess lukanda, insertajna ma ftemniex, insertajna fl-istess lukanda. U Sieħbi kelli sieħbi dak li semmejtlek il-Malazjani ċuwa, xi darba da nitkellmu fuq, u dar kien hemm sieħbi Malazjani joqgħod Londra. Mhux Londra żsaċ, imma insomma ġi Londra għalli ħanieħdok x'imkien jiena. Milton Keynes kien ġie mhux Londra propja. Kien ġie Milton Keynes u morna dal-restorant kien jismu Foods of the World. U dak letteralment qed ngħidilkom naħseb li mwiegħed kien fihom xi 10 metri. Kien hemm xi 5 ħdej xulxin u ikel imma li tipprova kollox, tipprova kollox u dejjem dejt. Immur pereżempju Turkish, nieħu Turkish on the way nieħu xi 5 sushi. U kollox provajt. Sa mort dal-ġakketta ma qaflitlix ġifieri, qed inħoss l-istonku dbatija kbira. Nirremetti bil-lejl, nirremetti bil-lejl, li Ryan Spiteri għalli smajtu da taħdejna daħal kemm beda jaqla. Għalli ma ħallux norqodu. Jiena naqlim maqlajt minn uħruq ta' stonku, jiena nħobb imbagħad bl-ikel. Heavy. Jiena minn dik kelli tifla aktar u iktar ġejt għax Nikol tagħha, Nikol tal-mara u Nikol kollox. Jiena leftovers kol għandi. Eżatt, żibel, disaster. Tal-biża. Nkun qiegħda full, jekk taħdejja ħalla whatever it is, carbonara, u x'inhu, platta ġin, laħam. U kollox jaġobni. Dam. U kollox jaġobni, tal-biża. Mela once tiegħed issemmi l-affarijiet tal-ikel. U l-affarijiet li hens jitlu ġo ħalqek, aħna għandna logħba għalik.
Loba vera ċkejkna. Dil-loba jisima blow job or no job. Essentially, right? Ma xismu? Ma take, ma take, għamilni ma take. Isa smasher pass. Mux jisa, exactly it, with multi-celebrities. Li, fanni lafħat, il-feministi għatma għalħanna ħara dwara. Eżat, meta namluwa fuq l-ġil, right? Meta namluwa fuq il-nisa. So, namluwa fuq l-ġil. So, fuq diffun san għalaw ħara. Le. Għax fuq l-ġil. It's fine. Tajja. Għalla ġokol ħabib tijaj, kem Dak il-puntu. Ovvijament daqqat ma ħajsiru daw l-affarijiet. Funnily enough, imma which is making it even worse, għax issa kull darba li t-talla u għed għet nimmaġina ħat iġri l-ħagġa. So if I never thought about it now, it's in my head. It's gonna be there. Sorry, Sean. Kiku tal-lajna l-ek il-lira, aħjata? I wouldn't mind. Yeah, nice scoops. Let's say Ira and Sean. Okay. Very good. Very good. So I'm going to give it a yes 0.5. Yes, 0.5. Yes. All right, okay. Ula, għallet Valentina, oh, tamlu le, wait, he's a friend of Nate's. ċandu xjasa. No. All right, tejja minna kiku mux qiegħed ma' Valentina, u kiku mux qiegħed ħabib ta' Nate. Għajnek vera daqsek blu da. Ejja, mala. Balleba. No, he's a very good looking boy. Vera, le. Very good looking. Augustus. Għandu daqxej ta' tooth gap. Ta' detrak minna. Imma sexy, ħafna minn seba sexy. You know what I love? You know what happens with that tooth gap? What is zibġa fin-nofs? Oh my God. Sorry, Valentina! So grampun! Sorry, Valentina! Pal tal-dawk, pal dawk il-suspenders li jamlu ta' Cirque du Soleil. Ikkunu din id-duru għaw. Fuq nara bil-bistir. Tannek. So, yes or no, yeah. U mux għax jgħat ma' Valentina, it's looks-wise di għet nejdu. Yes. Imma like I said, I like a bold man, eh? Ma għanna problemi, man. Na bold man, now. Ma nafx ħanara. Dylan. Cyprian. Saraftu għalla beretta un. Ritratti li kellu kienu vera antiki, ġviri. Le, Cyprian. Cyprian. Jider faħta. I like him. Cyprian. Yes. It will go. So you like tattooed, I'm assuming you like tattooed man, obviously, it makes sense. He has that bad boy look, he's a classic. He's a classic. He's a classic. He's well known in my days. Jismina l-oskot għal-ġil biex niftemu. Eżat, thank you very much. So yes, Kebbu ħelu. Da Carl B? Jider veraċi, jider għandu balla liri, kostja. Jider minn dawk ħali għatem. Tal-karkurek, ma jinteressakx kif jilbes ekk mandu l-liri. Kalbi, xtamillu l-kalbi? Asna, fostja. Vera? Hello, kalbi, mandu l-attru, I don't know him personally, ma he's very cute, very good looking, but I like a bit more meat. There's no naughtiness there as well. So there was police. Yeah, da kittib jammillek it-toast bil-ġambl eżattek. There was police. Da kittib li saqsik qabel ma jġiba. Nista, please. All right, next minnem. Lastja, legend. That's sexy, għajda. Ma, he's a good friend of mine. He's a good friend. Inti għad bella kħinna li għatma ġara ġej ma Luke. Vera? Dana jena nerdaħulu Luke. Jena nerdaħu koll. Daka jena darba mux bitċaj, daka jaħdem dejja, insertajtu fil-lift nħobbu Luke. U ħassejtni vera awkward kem jinikraħ. Vera good looking. He's a very good looking boy. Eżat, il-lift. Dak il-tip ta' għalek il-sapuna. Eżat. Nishtiq nidħol il-ħabs miegħek u ta' għal il-sapuna. Meta trid Luke, kostja. We moved on actually. Da Dylan. Matt Tatten. You know him for sure. Yes. Rasti kif xielu għajnija. Ma xielux għajnija. Jow għandak il-lens, saċet I don't know Dylan personally. I ngħidu, without knowing them personally, Dylan is a very hot, like, good-looking man. Yes. Taf t-gwadanja ta' tuċej, ostija ħajda. Le, mux għalek.
I just know how respectful he is for his woman. Very ostja. Respect, bro. It's not about Dak respect. it-tip li ma jkellmekx, mux ma U jkellmekx, ma jaxxik bla doċ. Le, le, jirrispetta ħafna l-tfajla tiegħu, that's all I know about him. We work Ciao. together on set. 100%. l-lobba mux għat jifmu għanni, sta. Vera, didn't you do Għax jisja diffiċli, man, okay, I would do, I'll blow him. Lesta. Sorry, għal. Jitfajna mara biex naraw. Biex naraw naqaz, jittiġa saqsetek fuqija, ma xtaħseb inti għawek. Kamlu session kwarta. Di take. Take. Xinaqas scissoring. Le, Take. fil-kastakom. I'm sure there's been people who have thought about it. Aha. Take and I konna ħbib sewa qabel and Aha. I'm sure there has been. Scissoring? No! Thoughts! People's thoughts. I don't mind. You don't mind exploring these things, ġvir? Le, Process. So le, we'd għaxe. give it a yes. I would Inti be very yes. għatħlomt li kollok jott ta' xi 60,000 ekku daw l-affarijiet. Għatħlomt. Ma tixtieqx. I mean, għallax mistoqsija, mux ovvjen nixtieq jotta Għalek 60,000 għetnejlek, għalix. overnight jek tamel dat tip ta' video, ma rejx, għetnejlek il-sir Le, senjura. thank you. Għaxin titfall. Noqdu l-editors. Noqdu editors. Li nofru spoon, inti kif inti fi xol dal-ġimma. Thanks. So I will say it a yes. We give it a yes. Yes, for sure. Rachel, Alright, yes. beautiful. Il-king Emmy. Mo għastja mi. You said you liked it with meat. Now it's service meat on the face, ma nafx. Kemm intkom tannej. Ġara. I mean, I know I can know the man, ma. Għawajja. Not like fine Emmi, wine. juqot ek, ta' inti tħobba domination, u ek. Juqot jgħidlek pizzella, u ek. Jgħat jajrek. Juqot jgħidlek l-għaw, bewl tal Kemm li ma narax, ja. But no fucking way. No? Fuck you. Fuck you. Da kull dead body bejt is-semmi għadha. Ej, dan alright, dan. Dan alright. Ara xebla, tara l-kantun. I'm not gonna lie, jina raġel ek joġobni, raff. Would you do him vera? U mandu bżon jinħasel, Shower, talla. Erka ħajġin u għarrajt, għandek ċans, Nejdu għandu ċans. Dak għandu roqa pipi jemma għalsit. Skużani drinu ġvinu. Tista t-zoom Drina, stella, la roqa pipi, drina. Ħarbit lek naqqa, dastja. Peace stain. Jemmaw, vera fucking ġitalla fil-ritrat men. Vera cool da ritrat. Vera ġitalla. Da kara li jem fuq spalle, jerfa li. Easy! Jas jadrinu ma jgħaminem. Kemm intom? Vojta. Wejja, Vojta. Wejja, jidinna. I mean, intom l-ikbar serjeta. Wejja, Denisa. And do what exactly? Le, That's not the question. No, the question is, will you do it essentially? blowjob or no job? That's it. I love my salads. Alright, okay, tajja. So it's a yes. It's a no, I would eat my salads. I wouldn't blow a salad. Alright. Can eat the task. For sure, sinkom, you mother. Fucker. Kemm intom tannej. Which bit it? It's a good game. It's a good game, it's a good game. It puts you into perspective, ek tejt il-għat maħsebt fuq dal-bridem dak il-mod. Għax, Cucumber. please, I love my salads. I like it chopped in my plate. I think cucumber is probably the worst of fucking salad life. Imma jisimawni, who the fuck would blow a cucumber? Mistax tejtu, għadix. Blow a cucumber. Mux is like a toy. Inti ġili rajt porn, għax rajt ċimara terda dildo jew. I'm sure jek. Għat ma rajt antenna Xini Sicilia. jizom, għatma rajt mara terda dil-don, bis-serja, ta' għatma rajt porn fightek. Of course there are. Oh, it's stupid. Who the I mean, it's Għalik, pointless. it's stupid, għalina. It's pointless. Pointless. I mean, why would you suck on a cucumber? Suck ma jkollok xi wieħed żgħir and you just want to see her suck on something bigger than your dick. I mean, okay, imma. Esma, aħna mux aħna t-nejdu ta' n-nisa.
No, Ara ma taħsibx li mara tuħu piċir terda xi cucumber għal ġej. Nalla kif xejt li l-ħolm kollu li kelli. No, 100%. Why the hell would we even try? Int għandek il-mamma daħanu tal-ħutux. Għax you're very, very famous. Tarita. It's well known. That's all I know, basically. Xieġifiri. Ma kont Barra, għadha mela, maġalek etnajlek jena That's all you know, ġifiri. Sakemm I was 22 years old, all I did was selfish. Mela, mur il-bixkerija, mux ħanajlek kontu mur nistat, ġili mort ovvjament, imma at my age, mbatt missir il-business kien laħa qabba t-sajida flok baqa sajitu. Imma I know how to fill it a fish, got a fish. Istja proset. Dan kollom riħat potent il-fish. Ija. Il-ġim kollok ħafna riħat potent ek ukoll, għax it's a very sweaty, you know. No, għax aħna majority li jiġu il-ġim huma hemm ħafna nisa. Hemm irġiel, hemm ħafna irġiel. Imma men tend to sweat heavily, like more than women. That's true. Għandirġil, tara ma taħsibx għandirġil kollom raħat fuq għal ma doffi xommom għal ikun għodhom edin barra, ġifiri. Pero, u jien mux għal-maratijaj, xin mux għal-maratijaj kelli body count wieħed bis qabela. Ġifiri, body count jak tu? 2-3, max. Sweet. Jak total max. Imma ejt il-verita. Meta tinħaslu intom, war 4 passi minn. Riħat ta' fucking awrati kolkom ta' tiġi xtejd li da. Ma nafx ta' jemma li ma mara kont imma. Raġel, jek imur per eżempju jogging ta' war 4 passi ikolla riħat ta' awrat. Il-kelma ġipek. Mela għanda infection talla. Bro. Let's face it, intom jintinilkom mal-ewel, ejja, come on. It's scientifically proven. Isma ma nafx kif tista' tkun taf wara 2 body counts. Saqsi Ryan Holiday. Why do we smell? Isma, pero titqis li aħna l-ewwel palma semmejna fil-bidu aħna daw il-periods u xnafin ħafna hormones differenti. We'll have certain liquids coming out ikun intom għala ħlif jizz and pee nothing comes out and pre-cum, ġifiri. Ħlif what l-ewel wahda xkienet? Jizz and pee, all right, okay. As in, intom ħlif those 2 things, nothing else comes out. Aħna għanna ħafna affarijiet li jisiru iktar MJO, so come on, giving us the benefit of the doubt. It just depends on the time of the... Pero if it's all month, jew għajnedu il-ħin kollu, mela għanda problema li ma mara xammejt. Ismajna b'4 passi, mux b'4 passi ver 4 passi. U le xort għanda problema. Mur tixtri per eżempju, naf ta' meċi sa' u jinsnila mal-ewel le problema ta' bro. I'm sure it's not ta' den. No, I'm sure it is. I'm sure it's not. I'm sure it is. I'm a woman, I have a vagina. Scientifically proven. Jena parkom ġili ħarġ li d-dem. Ħazina, għallax. Sorry. Jgħeddu l-problem issa. Jgħeddu l-problem issa. Mux issa. Denis, il-familja tijak marufa li tbiħ il-ħut. Lawrat jimbieħ 9 euro l-kilo. Lampuki timxi 12. Wara session gym, il-parti tijak ikollu riħa taħut u b'kemm jimbieħ. Minnix ħan irrispondi. Mistoqsija li miss. Tista' ma tirrispondi ġek dejt. Denis, taf x'jemez fih daqs l-ostja u jtiknejka jbelħek? L-appost li kienu 12, tim tal-rugby fi 15 u mass meeting tal-Labor ikun hemm il-fuq mit 30,000 ruħ. Jekk toddhom kollha flimkien, iqarbu l-body count tiegħek? Fuck you. Fuck you all. Go to hell. Denis. Oh. Wara li tqum, inti mill-lejler qatt tmur tagħmel pipi u xek. Nista' nkun il-bidet tiegħek. Iwa Madonna JD. Tinkun serje, bro. Denis. Hemm ħafna fitness challenges madwar id-dinja. Wieħed in partikolari jismu l-Iron Man Challenge. Smajt bih. Li huwa triathlon bi 3 disciplini differenti. Aħna llum ħanibdew il-Lion Woman Challenge. U bekk ħadita tal-modija. Għandek 3 disciplini għaw, għandek hoodies,
u għandek shorts u għal-sit. Daw tlet disciplini. Ma baqalix il-ma xkon nitfaħulkom naħleb. Mbagħad meta tlesti hemm ħafna iktar ħwejja ġew. Mbagħad ħama kistru kollox so fikas meta ment żomma. Let the Iron Woman Challenge begin. Alla. Dennis. X'nabellek osti. Ladies and gentlemen, that was the one and only Denise Gaffar. Did you have fun? Did you enjoy it? Yes, Yeah, my enjoyed cheekbones are hurting. Yeah, my enjoyed my it? cheek muscles. Were we too much? Were we too much? Not at all. As in, Away. Tħessu Be done the way. It's the point of it. It is. You are who you are. There's nothing you can do about it. Pero She di came back tal-ħadita on tal- fire, ġit l-ura preparata tal-moddija. maħna xiex, ja bicċa ċajta zaħi. Tal-jema tal-ħadida. Ħana blu għacċara di, sewa, u di, importanti li jifma, this is just a joke. Banter u għeja. You know, It's a stupid joke. Imma xħajġi. And you know why it's a stupid joke? Because men are in denial that they suck. compared to- Imma jitista. Eżatt, Imma it's fine, jtista. it's fine to make fun of us. It's Le, Kemm il-darba kont sessista? raġel, sorry, mux għandi vizzju, but it comes out wrong. Raġel, jina dejjem ngħid, I like tradition, jien jekk da ma This raġel. is not fucking tradition, this is insulting, vera. This Ma is- ma nalek. Insulting if a man Eh. capable of shit ma jafx jaqfa zarbun, jiġi għajdin għamillu il-sajjarlu jew whatever, jew namillu l-ħwejjeċ, nirdu maħdu telja fox kamandek. Jien namel jekk int kapaċi tagħmel, jekk raġel jiġu ma jafx għajden l-inkwatru mal-ħajt. Ignorant, pesti. Ignorant, minn ixtajja palmija, għaxina jekk tridin sajjelek, I'm a nurturer, I love cooking, cleaning, I love that shit. No piċir l-ena tjien uħsibu raġel. Eżattu. Imma jekk jiġini bil-leba najdlu smandi bżonnek u ma jagħmelix, something as simple as alla hanging a fucking Whatever, yes, jien yes. naf affarijiet basic. Le, għara. U jgħidi ma jagħmelix. Nejlu alright, nejlu want to switch roles allura, jekk jgħidi ma nafx nagħmelek laqas nejlu mela I'm sorry, mtix tajjeb. Aħna ovvjament Zero. nitċajtaw għedin, nutaf Mux nitċajtaw nitċajtaw għedin. għedin, So this is, and this is a literal play on words from the word But this iron. is So, a very Top, boom, top, good joke. A very good joke. Niprofaw nafsu No, it's not. It's just you really hit the needle on its head. Għaxin daw l-affarijiet. Idejok. Etnajlek tradizjonali, mara tradizjonali ma niddejjaqx ngħid li I don't mind cooking u x'nafjien. Ma idejek, per eżempju, għax id-dumma tisħon il-ħadida, fil-kaz nġibla kawra ġdida. Ma nħabbatilekx ma rasek għax edha l-bot u għawtazza tal-ħġiċ idejja. Nħabbat il-ġaħat. Sorry. Abbuka. To be, ara. You sit here on your asses all day. Jina sa bajatu Listen, għafa konversazzjoni, għax listen, ħaniqpaw intuk. Everyone who comes in here is equal. Everyone who comes in here is gonna get the shit. Mem lebda naħat jew oħra. Tnekna b'kulħadd u b'kollox. U bdiju kol ħatkun. Nekna naħabik. Taf kem edna li għanna zobna zaħiru, għek. La, Vera. Għajjart namel, u l-bajt isom rasi. Inti, Dennis, thank you very, very much. Did Thank you you have for fun on the having show? me. Yes, I did. Thank Very you. good. Awesome, Thanks a awesome. Thank you to the sponsors. So have Sotto Zero once again. Thanks Thank you for for joining. Mela, who can? No, who iktar? La Nikola. Thank you for coming on board and joining us in the Bite to Bacon experience. Għanna Late to Z Electronics li tawna il-PC na tech equipment kif ukoll l-air condition, l-Olympus tal-sounds, il-Rode u il-Rodecaster Pro, very, 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 very good. Thank you, Rodecaster Pro too, sorry. U l-Vibe FM tal-li hostjawna kull meta jkonna poddata għek. Awesome, beautiful, thank you very much. Excellent. Don't forget subscribe on our YouTube, Instagram, Spotify, we're there, we're everywhere. Laħwa Patreon, edinem u koll, jek tidu support jaw il-show. Nirringrazzjawkom minn qalbna, thank you ta' support. Vera affarijiet żgħar go a long, long, long way. Guys, that's it for us. Peace out, take care. Narakom li miss, guys. Thank you.
Ciao, Denise. See you. Jitelqetu. Ħalluna għalija. Ħalluna. All right, inti?